Glu-glu Mas. Lah lho ngono kuwi tok Mas. Kena ngono anu. Sange HP-ne kula HP murahan, Pak. Dadi lho Mas, ngono kuwi aduh. Ra ketok nyeblake bapake ngono kuwi, Mas. Iki master Pak sinten Pak niki, Pak? Lah. Ucul. Itu teknik nyeblak yang tidak dimiliki semua orang, Mas. Ini hanya orang-orang tertentu katanya. Sesepuh-sesepuh angler biasanya paham dengan teknik seperti ini. Toh geret regadak, makanya ada ketika ada gitu Mas, ada tunnel neng pari kelep, duduti pari kelep gitu kan, seperti itu Mas. Jadi kaya wong dudut nggih Pak nggih. Dudut napa narik Pak? Narik. Lah niku glu-glu Mas. Lah lho ngono kuwi tok Mas. Kena ngono anu jal. Piye? Pripun Mas ngono an iki angel dinalar to kilaan. Wah jan. Ini jenengan mlebu YouTube-ku lho, Pak. Mas Agus mancing terus iki, Pak. Wah, lho iki Mas. Lanjut dulu. Berarti wis tahunan jenengan mancing ki, Pak ya? Wong ket SD padahal jenengan saiki 50 tahun nggih. Mbah pripun saya mboten? Lah kompon kondur, Mbah? Oh. Wah, kula ngerti mancing gentes kok, Pak. Kula sawene Covid iki lho. Ngerti mancing kula iki. Ini lagi hauk, Mas. Kedalaman sak kilan, Pak nggih? Sekilan. Sekilan, 1 jengkal, Mas, kedalaman sini. Berarti kambangan ini kambangan wader niku Pak nggih. Wader. Jane ajeng mancing wader kok. Wah, banyune kurang sip nggih. Nah, cobi Pak sepinten glo. Niki nomor pinten Pak kambangan ngeten niki Pak? Nomor setunggal niki nggih. Nggih ini untuk wader mania itu ya seperti itu Mas. Kita sesuaikan keadaan Mas. Jangan seperti saya. Itu kambangan wader mau mancing jair lah repot toh Mas. Ora apa-apa gitu. Berarti jenengan ya pendak dino mancing Pak? Mboten nek dong pas spray. Nak pas spray nggih. Nggih. Kula sing pendak dino Pak. Lah cedhak kok Pak, ra itung 3 jam angger sing penting pawone ra nganu Pak, ra jomplang ngoten mawon kula. Lah nek pawone jomplang mung ketungkul mancing ya repot to, Pak. Duh. Makan terus, Mas. Oh. Sayang kita ndak ada kamera eksternal, ndak bisa buat ngezoom itu. Kita hanya ingin memperlihatkan teknik nyeblaknya Bapak ini. Pak sinten Pak jenengan Pak? Asro. Pak Asro. Asrofi. Pak Asrofi. Kula Agus, Pak. Agustus lahir yo. Pernah teng jalan teng Kubangan. Ora niku keliling, Pak. Kubangan iki, Pak. Kubangan sebelah pundi? Gedang mlebet iki, ya. Iwak kejebak. Oh, nggih. Ndak kali jenengan niku? Ya Allah Gusti, nun sewu Pak, lali kula iki saking jan rangano Pak. Ini kita baru ingat Mas, kita pernah mabar dengan Pak Asrofi ini, master ini Mas. Ini beliau lho Mas. Ini yang termasuk saya banyak belajar dari beliau-beliau nih Mas. Soalnya saya mancing itu ya paling Covid berarti 2020 ya. Ya 2019-20 saya kenal mancing Mas. Ya kayak 5 tahun ya saya humbelen to nak bocah iki nggih Pak nggih. Lah kaya jenengan wis awit SD ya.
Nah, makanya ya ini gunanya kita saling ngobrol, tukar pengalaman, tukar pikiran. Wis, lulul kena Mas, glu ngono tok lah ucul Mas. Ora apa-apa, tenang wae Pak, wis sip pokoke. Gelunggun kangkungan Wawan wingi nengah rono kangkungan. Cilik-cilik Wan. Ana sing agal awal-awal agal-agal. Nak Mbah Gudil iki rada mentok rono agal-agal. Ya iki kan ana pancing ditinggal ngene Didi ngerti to? Didi ngerti. Heeh, gen njupuk lumut. Mangan kan ora? Ora urung mangan, soalnya lumut alus ngene Didi rada medun. Mbah Gudil biasane nang kono. Iya. Ngerti to kowe? Loh, ini ada master baru nih, teman kita Mas. Loh, ini. Bang Thoyib, kok Bang Thoyib, Bang Rohim. Udah Bang Thoyib ya Bang ya. Oh guyon to Bang. Yes. Walasanin kabangane drip ngono ki. Lah iki gek nganu kok wawancara karo bapake iki mastere Undulup nganu, Master Wader iki. Oh, iki Master Wader. Heeh. Ini kayak butak wadernya. Wadere kayak butak, Pak. Ayo Pak jalan-jalan kene. Oh, siap-siap engko tak susul. Heeh. Kena butak ya ora gelem, Pak nggih. Berarti sing jane stabil banyune muncul nika, Pak nggih. Nggih. Nika bening terus kok. Tapi kula ki ya malis. Lu Mas, ngono kuwi tok nyeblake terlepas kena ndak kena itu teknik Mas. Ndak semua orang bisa, apalagi seperti saya pemula ini alah saya kangelan model ngonoan Mas. Samar riwake engko ucal-ucul ngene. Tapi awet riyen berarti pun rawa mriki terus Pak jenengan? Nggih. Berarti pun puluhan tahun Pak. Wah ya ngeri ya, jos perjuangannya hebat Pak jenengan. Galeh ceh wit-wit. Nggih. Oh nggih riyen waru-waru nggih. Ageng-ageng nika nggih. Loh. Ini kita lihat ya Mas ya, tekniknya lagi Mas. Nyenengke tekniknya. YouTube brut. Kok meneng wae. Tak cepet men. Walah kloloden iki wae. Lho gelu ngono tok lho Mas kena. Iki teknik Mas. Nah ora pemancing handal ora iso. Oh digugui Pak Asrofi kowe, Bro. Lho. Jan angger iwak kok kepepek emang nyari kok. Loh itu terima kasih Pak Asrofi, kita sambung lain waktu, lain kesempatan. Makasih ilmunya loh Pak Asrofi sudah berbagi ilmu ini untuk pemula-pemula yang lain seperti saya. Saya sekarang wis master ya Pak Asrofi. Saya pemula Mas, belajar seperti ini dari sepuh-sepuh di pinggir rawa pening Mas. Kalau kita ndak mau belajar, lu ngono wae lho Mas kena rasa kaya aku nyeblake ngek ngono lho. Oh Mas. Jan ngonoan kok ya piye? Iki berarti teknik nyeblak napa Pak niki nggih? Dudut pari. Teknik dudut pari. Iki judulnya teknik dudut pari Mas. Lah engko ditonton Mas. Lho ngonoan kena iki piye lho iki? Gandel pinter Pak kena iki. Lah. Water ya. Jan. Mancing water. Jos. Iki ora sida tak tutup iki settingane Pak. Iki ngosek pisaneh Pak. Dudut kene parine Pak. Yes. Boleh. Mencolot wae. Gelu ngono tok ucul Mas ora apa-apa. Itu teknik ya Mas. Oke. Untuk terima kasih sekali lagi Pak Asrofi, kita kurang lebihnya mohon maaf lu Pak Asrofi nggih. Seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan, ini sekedar channel hiburan. Terima kasih sekali lagi untuk yang
baru menemukan channel ini, silahkan bisa like ataupun subscribe, support channel ini untuk terus mengikuti info update, terutama teknik dudut napa Pak Wow? Pari nggih. Terutama bagaimana teknik dudut pari itu diterapkan di pinggir rawa. Sip Mas. Untuk yang selalu support channel ini, terima kasih, mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan Anda dengan sebaik-baik balasan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again. Aduh, kenapa? See you again, see you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.